Songwana abize bangakasongwana ngithi bazokwazi uzokubonisana ngabantwana bangaphandle basababona abadala ukuthi ifuzo lo umnakwethu ukhambe nesiphili angizwisisa isipili sakamnakwabo sikhona ukulungisa umakhelejwa bomnakwabo hayi bangene ngepi ngozokuphatha ngozokuruthula imbereki ngentolo babaruthule ukuthi bathathe nemali emathilini ukuthi bese ngokweba masela musasebentwana balapha ngeke kwathi umntwana lapho ungene ngokuphula emsini okay bana bana ka bakanye mara bana ba ba go ntshika lapeng go ntwana re sana le ga ga borena ba go ntshika lapeng bona ba shale ka mo lena le go na le motho a tlhoka ga gabo go ntwana rena ga ga borena a re ya ga ga borena ro lukisha kae ditaba tša badimo ro lukisha kae go ntwana re ya sokola bana ba sokola ke kule le bolela le gore go bile le this number of community members ba ileng gore ba tsweletse ba supportana le ile beza nabo awuthi ngibuze abomama wala abantwana bakuphi niyabasi asibazi abantwana basibazi nabazali babo azange bathuli ukuthethe ukuthoma mokamuka bakhulu babulela kabo telefoni abazali babasibazi umlando thina deswa ngithi sifuna ukuza bomma ngoba yiba abadala ngithi thina bancane umalume ukuthi ubona ngikhaba umlando wakhe weza na ukuthi umalume unabantwana ngaphandle so sebafika bankhipha bathatha intolo amaphoyisa instead of ban protect bathi akuze usarakeka ningathi nje ifahile uliwa kuthiwa ukuthi wakhitshwa i-operative wathiwa ukuthi akukhoni ukuthi amaphoyisa la bathi abafika bathi umpho ubafonele lo umpho nguye othokomele umalume kusukela ephethe business nomalume lo nawo bakuxothile wena bakuxothe njani batakabiyele khabo likhele ngwalo batakabiyele khabo ingwalo liyaxotsha umuntu abazukulu balapha abasasifuni icace ngaye police station ngakhuluma ne-station commando sibamba la silisa mara egcineni i-station commando sagcina sikhipha amagama lepile abantwana bayenzako bayizwile mara babhalelwe kuza kuzosibheka apha ngokuthi abakhona ukuthola iqiniso lakamathibela yabo so labakhuluma noma mncane wethu usarakekana naye bakaphela ihliziyo and bafuna ukuzwa istory ngaye nyana bathi nompho wena ubuyele emuva sifuna lo weletha authority no there is no way that ukuthi bangathi wena buyele emuva ekheni you always have a say ekheni bathi sizokulanda mara esithome ibhiziness nomalumabo ukhombile sesikhathi umaluma kakhona akayenza amabhiziness angithi bekosabeza angithi bathi umatibela ngibaba bebekosa bazoqosha umpho phambuka amatibela ngithi njalo bebekosa beze phambuka amatibela okay bazomcotsha ene bangena nje bazokuvula intolo baphethe i-stop order sibayile kokuvulelwa i-stop order protection order yebo bayiphethe nayona bayisayinile baya necourt kona ikhoto igcina kubuya ekhotha abomma babuya ekhotha ekhorobesdala umthushisi ubatshelile wathi le uma usarakekana ukhiphile incwadi le protection order wathi umthuthisi akusana nto ngizoyikhuluma kuthiwa kamathibela iphelile ngubani othi izephelile umthuthisi wathi nina ngikose nibuyele ekhaya wathi kubentwana wathi nina khambe novule entolo abantwana babakhambe bokubereka bathi no into esifuna kwinlukazi sifuna bafuna i-maintenance wathi nibhalelwe kufuna i-maintenance kumathibela aphila waningayi kumathibela nokufuna i-maintenance kuphila kose babotshwe wathi wayinokufuna i-maintenance kumathibela aphila ivene ayikho ifortune ayikho kube nephoyisa lemostorlosi elehlokothewe elifonela umpho laba abanikela ifoni bathi mpho utshele ugogo kusasa ilanga lingathinga ngalethi isikhiya sefortune uma baphethe isikhiya sefortune bathi umtshele ugogo siyomuvalela sifuna isikhiya sefortune uthethe isikhiya sefortune ububanikele malicious damage to property idlalile indima ifortune ayikho bekumele babotshwe for malicious damage to property ayikho ihelebhe selithole hayi khona amaphoyisa wase-Cyprus sifikile kini sanibona nenomboro zabo bakhona ukunifonela kuthi ukuthi vele ubutsotsi wenziwa ngaphakathi esiphoyiseni ukuthi kuzokhitshwa abantu ngekhabo
ukuthi bazobathathela konke napho abasangena igcineni ngikuza la ngo-2022 ngo-2020 so nje bona bathola umuntu ujamile nentolo yonke into ijamile bafika ngayibona lapha kamaleni ubona uma nikhombisa ilikhaba siyeni solikhombisa ilikhaba bonzo kalili njengwanakho umastrata ubatshelile bathi khambanini yokubareka libakhulu and liliselidlukazi ilungelo liyabavumela i-authority letter iyakhuluma lokuthi kuphelile iqala lakwaMathibela bathi mina ngizoligweba ngithini ngoba sekuphelile ngeqala lakwaMathibela liyatsho ukuthi imvume izinto ngezanga kwaMathibela nina senu ungabeni bentwana bakwaMathibela ngibawa nikhambe nokude singazi nibuyeli babaleka bakayo bathi bakhambe bayingazi engazini khenge baye ubuya engazini ubambele enduneni wakhamba sana lo nguye icase ikhamba kunenduna induna yaletha incwadi ukuthi abogogo emhlani bakhambe into elingene ethi induna ubhura bathi ubhura wathi abogogo abaphume bakhambe nje kathi umzilo sengwabe induna yiwo lo muzi bathumela amatherifi kwenza amatherifi bajike batholile authority bathi bazokuvala bathi hayi akunaletha authority sibuyele emuva bathumele lena bamusiphelile kuneloya enye bathi ebaberegisana nayo bathi iloya leyo ikwazi kwenza umthirhatshirha into ezi benzele iloya umthirhatshirha ngumasango bathi ungaphatha kagqibele bathi ungemafota waqothiwa umalume umzakhi lo bangene ngapha baphethe inkhiya zonke asibazi ukuthi inkhiya zomzilo ziphethwe ngibo amaphoyisa zange bafuna ukuzana ngathi la swabizile inkhiya zikaphathi litho mamina kosangize ngibukhasa kosangizokuthatha ipengwami yangapha ngibhalela kuzongena ngizokulungisa into zami zamadlozi kosa ngizokuthatha imbuzi ekhethe emkhulu ekuthwaseni ngibhalela ngijamile ngibhalela kuza kuzokuthatha imbuzi ekhethe emkhulu nemaphoyiseni kwesibuyele organize transport yini sikhambeni singale then ngapha umalume ikhabo omkhulu ikhabo omkhulu ngacabathwenya amadlozi nabo bavulile bangene konke nje bathetha yonke into la malume uthwenye ngebekha mkhulu marumu imbereki bezilala ngale abantu bebasebenza laba baphumile ngaphandle sekhabo omkhulu malume wakhele abantu bekhabo omkhulu so nangapha bavulile kwabo nabo yebabusa akunalaba ngabusi khona nosifuna ukubuza lokuthi umuzi onje ifamily house abantwana bangaphandle banemvumo ukuthi benza into bayifunako la umntwana ngaphandle nabawani asazi ukuthi abazali babo umlando bawusephi ukuthi bahlawulwephi abantwana baba azange kebeze nabazali babo ifamily abomalume abantwana abakalotsholo abakahlawulwa abakathili bazobusa umuzi wenroda ngakwakhe bakhipha abantwana abomama bangafuni njenge inkomo nanzeka uzobathi nenkomo zithengisiwe ezinye bese bathola nenkomo bazithengisa benenkomo asazezinye so lenye ezinye zafa kwasala 8 ukuthi nje kwenzakalayo ngabako yenkomo abomma bathinga inkomo ezi8 hayibo kuthengisiwe into ezinenkulu ukube kade zilapha kunalutho la lokhu nasibonisa enye nasa umanga ngeni ngakwabo yabona lapha lapha esibayeni lapha uma kunabo ubabakhe abobabakhe balapha abezima umama Dlozi nabo nobabakhe balapha esibayeni asithi siza kubo ubamkhulu ulapha balapha ngazi wabo masifanele kuze emadlozi isibaye sesibeka amadlozi uma nabo babakhe nomntwana kwabo owalala besingabazivi umalume bonke balapha asikhona uzokhuluma nabo abantwana babase mina bangitshela straight ngivele ePitori bangitshela lokuthi no land zokuzwa ngathi thina izizukulwane izala ngiberegile ngakamalume umani lo sonke ibhizinisi ezibesiziphethe balangi
ibhisimisi mina ngikhambe bakaMathibela ngayo sibakamo. ngikhulele kulo muzi lo ibhisimisi besisiphethe khari bakuphi khe basibuze ukuthi into bani asikhona ngaphakathi kwamadlozi ngineni emadlozini asiyenene emadlozini wasahe napha-ke khinibathe nangikhokho yambona sekajabulele cala ukhokho mara nkosi yami Bana sebadlulele ngeblomu lapha. limaketši be le ntlete nkoko tetomogolo be le ntula le ntlela ka ditoro lela le re go reng re sa tlhele re tsena le gonne ke kwa ke thaba moyeng aka le gone le le tlo thaba mihlaka ke robala letla ka ditoro o koko ya ntshwenye maphupheni uthini umzakhe uvaliwe uthini angasasiboni ummakhe uyalila kimi emaphupheni uthi akasaboni umntwanakhe ngaphakathi kwalo mzakhe ugogo uyalila kimi emaphupheni uthi akasaboni umntwanakhe nathi akasasiboni This is very emotional, guys. I believe.